Shubor nakaslem jong unong san hima. Urang yalek kai hapdeng jong karang dajit FC Open Bhalang Shooting uba ka shnong trai ka dei na wa lakhyat maukan ro block lapun pau ba shisien balami hamadan ki samla khasi kim jutieng ya kirang yalek kai na ki wiki kenhun la ki dei ki bajrong na ki ba hemet na mar ka jing yalek kai ka thong kalong ban yo thap kul Open Bhalang Shooting udai urang yalek kai uba yo ban thap ya ka kul ka ba ar ha ka por ba 100 huai minute haba karang dajit FC ka yo ban khun persha ya ka FC Goa ha ka santarik menta ubnai Hamadan GN Stadium Pulau Shillong. Ulapan pau bawat la ki yok por ban pen krek tang arsngi, Henry usngok men ba ulai yok ban yalek kai ha keduran kop. Udan jingkat men ba un yalek kai bah ba ya kun persya ban ka Shillong la jong FC ha ka shpo tarik menta ubnai ha ka por sau baje jan miet. Kublai pi baro ki pajba ki baju kersan ya ka channel ka jongi unong san hima. Te mentang il don hangne bat UA player jongka rang dajit. Te Coba ngayat kini cakamat kini ke Duran Cup ke bakal ngayat mata hang ni hanang bak Shillong. Ti ni iba karang rajit kalau yo bandrung hak ni ke Duran Cup. Ti coba ngayat cakamat ngikwa ban ikan bat pi penitu ikerteng ke jong pi pidin ke Shillong bat kumno pirung nokong hak karang rajit. Ikerteng jong ade Pen Bhalang Shooting, ke Shillong jong ade na walkhian. Te ka jingrung ka hap ha mo kondo blok. Hai, ha mo kondo blok hai. Te ka jingrung jong karang rajit te ka dei lengba ka jingkren jong body coach. Tinggal lapan kau umur Bandung sekarang macam ni. Sistem kan no pirung harang dajit. Mentau senam ni orang tu. Mentau senam. Di ni iba karang dajit ke Klemdon hak les, bahkan dia kunnya ke ni ke Duran Cup mo ke ba ke Shillong jong ke ke tim ke ba don lipa. Dia iko me kan pi pisukum no haden ba kibor penyat kila khot ya karang dajit bat kirang dajit ukila pediang ban ya kunnya ke ni ke Duran Cup. Pi ku peliar pisukum no tak apa. Jadi saya te ni sodap kita jadi keman wah. Banyo represent ya kan ni ka orang rajit ka Duran Cup tangba kadang du kajing khunyo moment sem ba cũng là tang ars ngi lai singin yo practice ngin in la ban la kai kan ka ni Duran Cup. Te katai. Te hatu ko por ba ki peliar ba piong ba pinya kon tang ars ngi I sitodeng. Pia jing tip. Te singin kong pia be kon. Kadon em kajing pengkrek ne don em kajing sokyu ba pick up pengkrek ba handai pila je kun direct samadan Kadon ni kajing pengkrek ba tangar singi mang yo te banyak kun direct ni don kajing artatin ru tip ngin biang ne em ka fitness Henry ban kentai pat ya kan ni ka kabu ka bang yo mo ngim so ya hap kan amar ka de turmen ka ba he mo india ka bangin dokumen ban yo tang ban yo madan ru kadai te ni kwa banyak phai bat pi hatu kajing lakai Hamadan kai ka tim mapia kun persya ha ko ka skin kong lo trek to ya kun persya yo FC Goa te ha to ko por PPD way no tap gol mo kana minit pi tap ga gol jo pi na thap ya gol ha minit ba ndrup huai mono ba thap no kong e ka hak to ka jing la kai jo ka na ka tim jo pi ba thap nang kong e na ka tim jongi de owan te kuno pi tap itu gol si batai keniat mono ba ay to ko bol kuno pio ba kenjat kuno ka rung ka gol hanur kom pio ba play to ko bol jing thap ka gol ite ka dei lengba ka throw out ka bau dia jong yu nga bangadon open space te nga I ba second bar ka lach te nga persyang man shoot second bar tamo u gol klem yok tai ka bol jek yo ai yok tamo te pi ya thule mengi pi dei we dei forward ne dei em nga dei midfielder mah berbanya pedang kan ayam pedang bun supply bor ne midfielder supply bola sa kadian kamuan kan long playmakers kan so tenat ya ta ka kubat itu pi te u betap balai pat di mana betap balai de abor kurba te pi sukum no ba kajing la ka jong pi to por pi khat ba pi touch ma pi tap saka FC Goa then tap yang sama pi te balai pat pisaram balai pi tap ya balai dasar tap ben sak wai pakai gol haba pili ayo mar lai gol pa kajing syarem ite kadai ba nong no kajing babok kalit sya ka FC Goa di klem perkat hir bakan cia kum tu kan hoi tai ngai artli ki gol mo ki ba shoot penalty artli am ki gol balai bakla kum no hanur kum ba sebatai kinat pi badan hamadan kajing bakla ite ka penalty bagi yo te kawai dei ngatrai defender ulah bakla dia goalkeeper ulah kumpendai yo player jongki kita kadang mo to kajing la kai wala pi pedang kajing pengkrek ka ba arsngi hari pia la ban
tep lai gol mo lu ben keluar ya ka FC Goa umde jang isi Goa ru wat yang ino punya ikan duran ko bro mo kuno ka tim kebaya kon tang arsngi ba pengkre anda piala ban pen pai ti hatu kusngi i ba hakapor phi la kai ma phi uthar bhau slap batailam khandiat kadon em kajing na kabyang ne phi ba don slap to pa hap slap kadon hi kajing mo namar ba kamadan ru hadap lagi te kajing te kadon hi mon penyat bahai ke bol ru kamiat bah katai kuntama TV batalya mengi hakne ka tim Rangda Jet pidon plat ki player ba na we jai bendreu ne tang phi prakasi ne ya mam angi te don tang pramangi kasih sarap ki sudah ma phi ni jai bendreu kusingi kan kandiat mami kham lokot bani ki jai bendreu ma diwe ki tim kumno phila banya kun par adu pin tap lai gol ya FC Gowang i player kham jorong ki ro ni kumno ni ki langkot kumangi hi banyak compare kata te ha jing syama ni bun ki bakham langkot hoi te sisin rong pat hamadan nyimdei man khen kita bajrong langkot bahe no baret kadang katai sende kun dah hab yakun betul bahe no baret nyelong lang mor njui te kai ka phi kendu bat kitu tim mo na FC Goa kumno ki kalong ka na ka jam na kamer ka phat jong ki kalong kumno ban ya tang khu bat ki khoi dang yo praktis ba te kan yawan kanyar long kan yarang kat igen andring tham yo prepare ba tham yo yu ba kan something hi don kam kuno ban binyo thep ga gol haba khadu ni kam ga gol am thep ga gol la jrong ne ban kop ne kam ga gol kamut kumno ka kromil kai ban thep ga gol don kam ban stat ne don kam ban nang ban pas bol ne don kam ban kuno ban su jengmut para player ne mon yo tham yo gol ite kan kam ga jing su jingmut bat ki para player ko bale kailang te ka timing ban pas ka bol ka shooting ka habyang te kai bang ile ha practice kadai ban long lang kum ha game kai katai tapi ya thule mang ngi khndiat hak po ba kadon ka penalty ka ba ayo ka FC Goa itu gol kiper la persang la yok ta ba itu gol ki dena itu gol bet ha tu gol jeng yu dena po na mairang ken si stay pertama bet ha ajeng ro tu gol bet oh bet te Siang senyum bok na bo kap bol bola save ro kalong ka point hajar jong tunong player kan jok FC Goa te to ngi ket bok ki phi ba phinang le kai bahasa ke next kan ka bat shilong jong next bat shilong teno tarik aga spau tarik te menta phi khon ber ka shilong jong ka ban haju ka jala ha ka ju ka nong ba ma shilong kum do ka jipin kre jong phi mata ka jipin kre kalong ba ngin ya kun kat bala kan nitip bangi ya kun ya tim ka ba kambyang praktis ban yang mo te ni siapa amadan kalong amadan mo pimdan em ka jing sukyu ong ba ka shilong jong ka dai we ka tim ka balak sam keu ne yul SCP ni SCP ong ba em ngin ya kun ba pimdan em ta ka jing kyu ban ni hawakut ni hab ya kun ni hab ya kun ba pa yo so ngi kun shilong ni ki ba ki ni last ka jing kun ka shilong jong ki bun pe ba te menta phi ne kun ba shilong jong ngasatu ka ba ki sa bun ba pulo kapor ka kapor sa baje kapor babiang phang ni pa kin lit phai che yeng ro pisu thu ba ki pa kin kasan ya phi na kin kasan ya chalong la jong ki fan jong phi pisu no kidan am kin ban ki ba kasan ya phi kin don ba ji mo kin don ba ji ki ba kasan ya kala jong ro kin don ba ji ki ba kasan ya karang rejir kin don ba ji te ngathai saba ka silong la jong ka don ha ai lik te kin khambun ni to ki ba lamba kan ka khubar te ki ba lamba kan khubar ha ka shpotarik kan don ka jila kai ini player Rangda Jet bat kasalong na jong te kasong ki ba akin rayo yano kin kasan mar ngin pachang to mano ba perta masu ta ki perta mario don ki ba phongin phom re bun ba phongin phom te ba tingi ele par ka juga tim tingi sasima phi garai yano kin kasan tingi skem ba baru atlegi tim gede nang ne himo tingi skem ba baru atlegi tim kin yo ki kasan na ki ba om dai tangah po studio man re shaying chasem ki ba PTB ki mobile tingi ba ki phi Bapan bah, semua bapan bah kan usna pilihan mata dap arpulai pil dap jempule pila dap tang bi atas tunat ke jempule ro pila dap ke jukai football ro ken diat ko ban TV kumno pi poi hadu kana kadan kumno pi lakai na na ko lu dang rit mano ba ong pi mai lakai na pisnat ki pi kajing lakai nang kong hite kadai under 14 ngasai nai no Royal Waindo atau porang dan Royal Waindo te suki ngapoi lekai na ulang sning ngapoi show molai na molai
Beli pi mino na mulai berkirung cerang dejit. Kajing mino te kadai bet ba ngaladon la ars nem hau mulai te ngaso ba Ko banceng kan. ambiang ladang ami kan to ngaso ta. To kumba pi ayat lami kuwe mah. Mi pi gidon nak kuwe. Terus ta ka kubo jeng pi. Nomor pi ong pi den sinong na walakiat. Kamut dan urut pi dan walakiat na pi asa asulong na. Haban kong te ngawan school sini. Ada di nak school kan. Te kai. Mun dan urut pi lek kai football ha sinong. Ha na dong rit ha. Kemudian urut pi player tem gol kan. Kakul dalam datap ren te. Persiang ipat. Te mentah pi ong kan ustam pi dan. Adon apply sedap. Ka thong jeng pi mentah pi la poi ha ka duran kop. Mah. Ka thong jeng pi mentah pin kut na ta hane duran kop ne kut tang harang dejit ne ka thong jeng pi ne sekman. Katong jungi kum player hi wei puwei te long bagi nang yo le kai kan kiwi kita main bakam he apa India te in persiang hi kat bala man poi kum poi lem kiwi mah na wei mau jam so wei pat kata Kai ka kubar pi samla bela drum ta har dejit. Kai ka kubar itu ki samla ki baklem ki bala trang bani la kai hande kim poi. Kai ka kubar jeng pi itu ki samla ki bala ki budun ka sap pada ki la i na kam football. Kai ka kubar jeng pi ki samla baki kwa ban ilakai kum pi ban poi kum pi bakin poi kum kan ka dan pi. Kai kubar ta ki samla. Ki hep ki baret. ka kubor si prasamla bat ki hab ki berit kadai kawai te kajing sya stom mah Hoi. ada yang mio alar undring ini persiang Hoi. nomor ba ngitip hima ka passion kawai Hoi. ka bangi hab long ndai kan ban ino ada ngibun kam bun cam kan ru ndrai ada ublei wa bibit yang iban pois ka wei pat ka benta te ngatrai ni poi Poi baik. Te ngikit bok man kasni man ta pidang praktis baik soban lakai ka. hai meta ngi dan praktis baik Ka kadu de ka bapin hayakon. Betul ka cipai. kado badu army hai army na Nepal Hang tu rupiah bila bahai bah. hai itu Bok bapin yo orang cak second round mah. hai kulai sih Kai bah. Ta season. Hai. Kit bok ya pi bat ya ka tim kejung pi baro bapin kai bah. Wat judu cukerman. hai Ni sekerman balang ba jung pi kejaj men rujungi kana kiu bat kari India ro kan itu mah. Kejaj men rujungi lang ba jung pi. Okay. Ka kulai sibon. kulai sih bon